Amagadi kgang tsa BTV News tsa nako a bonga motho a gaetso a re ha re simolola re lebe pele ditlhogo. Moepo wa Tataki o bulwa semmuso kwa Matsiloje. Letsholo la go batla serepa sa rre yo nwetse mo nokeng ya Thamalakane le atlega. Fa Ndori Colin le Epi batla lwela go iponela phatlha kwa makgaolakganyeng a lebelo la 400 meters kwa World Athletic Championships tsatsi la gompieno. Bana ba gaetso ke go amogetse nna ke ona ra banteng ka lakatšhane amogela nna bo amogele sentle moeng a rona dikgantse ka puo ya diatla le seti ke ga go tla latela ka tsa metshameko a re di simollega. Moepo wa Tataki o neng o itsege pele ka leina la Tati Nickel kwa Matsiloje o buswe semmuso wa mosong ono ke Tautona Advocate Maboko e le dingwaga di hera bongwe ha isane moepo o tswalwa. Go bula gape ga moepo sešwa go tlisa tsholofelo ya go atolosa mosepele wa go tswedisa pele kgolo ya itsholelo le go tokahaletsa batswana matshelo. Go bula sešwa ga moepo o mo motseng wa Matsiloje go solofetse gore go tla thusa thata mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno le go thusa go tsosolosa itsholelo ya toropo ya Francistown le metse e mabapi. Go solofetse gore pulo semmuso ya one e tla tlisa ditiro di heta 400 le di le dikete tse tharo tse di tla tlang ka tirisano ya moepo le makala a mangwe. The best that we should strive to achieve is that when an investor walks in, we listen, we examine, we decide, action ensues almost immediately. So 2 years were spent in some back and forth until in came the current Minister of Minerals and Energy, carrying a non-negotiable instruction. Let's move from talk to action, And so I met with the leadership of GCR, and my message to them was crisp. When are you starting? How many jobs are you generating? They said 400 jobs, direct jobs, will be generated. Member of Parliament, 400 jobs. But they also said to me there are 3,000 indirect jobs. In fact, I think there are more, because in addition to the deposit in this polymetallic mine, copper, nickel, cobalt, even gold, I'm sure, and many other minerals. In addition to what you will extract and process, there are also, I'm told, other potentialities here. Re sa lefa Tautona Advocate Maboko o tlhomamisitse maitlamo a lefatshe la Botswana a go nonotsha ditirisano le lefatshe la fora ka go diragatsa tota ditumalano tse di setseng di le teng gareng ga mafatshe o mabedi. E rile maabane ha mogala moemedi yo mošwa wa lefatshe la France mo Botswana Valérie Barban. Tautona Boko o tlhalositse ha go goroga ga gagwe go tlhotlheletsa le go shahatsa dipuisano le tirisano mmogo gareng ga mafatshe o mabedi. Lefatshe leno la Botswana le shahatsa Botswana le lefatshe la fora ka nako e le diragatsang diphetogo tsa ditogamaano le itsholelo ka lenaneo la BETP la maikaelelo a lone e leng go kabakanya itsholelo go tswa mo go ikaegeng ka ditemane go ya kwa mehameng e akaretsang ditirelo tsa madi, temothuo le dikago jalo jalo. We've cooperated over the years in areas of defense, agriculture, and many other areas, and we look forward to concretizing some of the agreements that were concluded between us and France.
some bilateral agreements dating as far back as 1978, down the years 2015, 2021, and 2024. So we now want to see these agreements take some concrete shape and form, and we look forward to working with you to make sure. You are 2.2 something trillion. We want to get there, and very, very soon, very quickly. We don't have time. So because you are there already, you need to help us to get there in the shortest possible time. Basepodisi sa Botswana ka tshwaragano le ba sesola sa Botswana ba kgonne go bona setopo sa lekabana le le dingwaga tse di 22 le neng la nwela mo nokeng ya Thamalakane ka letsatsi la Tshipi maitseboa. Lekabana leo le tlholegang kwa Zimbabwe go bolela a ne a tlola noka ya Thamalakane kwa maung a tswa ntlheng ya botlhabatsatsi jwa motse ka mokoro mme ya ra le gare ga noka a gologa mokoro go ka tlhapa mme ka maswabi a kgangwa ke metsi go ya ka ba boni ba tiragalo eo. Ikobeng re ba boni ba tiragalo eo ba ne ba ikgolaganya le mapodisi a maung ka nako ya botlhano maitseboeng a tsatsi la Tshipi be ba ragogela teng le ba sepodisi go ya go leka go ntsha reo mo metsing hela ba seka ba kgona mme ya re mogola maabane ka mosupologo ba thusiwa ke baitsanape ba go thuma ba sesole sa Botswana mme ba seka ba kgona go bona serepa seo sa lekawana leo. Monna yo na palama mokoro wa legong a tshelela go bothabatsatsi ga. This man boarded a canoe from the east to the west side of the river with another companion. Then he hopped off the canoe into the river to swim and suddenly disappeared into the river. Those who were with him searched but could not locate him. That's when they contacted us. Ba neng bana le ene go neka go ba bonantsa sa bonale. Ba le ka maiteko le bone gore gongwe ka yone ya go tsena mo metsing ba ka mona ba tsena mme ba palelwa bo ba boa ke ha bata gore begela. As I was bathing beneath the water surface, I heard people shouting, "Someone is drowning," and as I lifted my head, I saw him disappear into the river. We sought help from the canoe puller, but he could not rescue the drowning man. We then rushed to the area he was last seen in. We could not locate him, and that is when we reported the incident to the police. Re ntse malapa a le 35 mo toropong ya Gantsi e le one hela ne tsenteseletso ya go rekisa majalwa a titietswe mo malapeng. Go na malapa mangwe one a rekisang e se ka ha molaong mme ebile mangwe a one ba rekisa ka dinako se di sa letlelesegeng. Mangwe majala a tlhalosiwa a titielwa ka metswako e tshwanang battery acid kgotsa ditapole gape le go dira gore a nne bogale go ya ka mogolwane wa ofisi ya melao le melawana ya dikhansele ga le bidiwe magwama ha isale ka moranang monongwaga go tsena mo nakong ya gompieno ba setse ba lebisitse molato malapa a le 25 a neng a rekisa majalwa ka bokukuntshwane a tlhalosa go le thata a go laola seemo se ka jana ba tlhaelwa ke didirisiwa a rute Angela Inosa. Toropo wa Gantsi mekane le seemo sa tiriso botlhaswa ya nnotagi sengwe se se gakatsang mangwe mathata a hitlhelwa mono a akaretsa bana ba ba ikgodisang le kgokgontsho mo malapeng. Malapa a hetogileng dipoto ke selo modiro go titielwa majalwa a rekiswang go tswe mo mosong go hitlha bosigo gare. Ba sepodisi le ba khansele ba re seemo se sa tshwenya tsenya some editions mo majalong a gongwe ba tsenya bo metekwane ba tsenya mabetiri metsi a dibetiri a re a facilitate ka di-issue tsa di-tester at least ha re ile ko go massport re bona gore nya ha go nolo a go du re ne le something
se ile gore re ka se tsenya mo teng ra bona gore nya mme go na le botlhole bongwe bo e leng gore bo tsentswe mo jalong bo ga e se tlhola e le bone hela e le fermented mabele or fermented morula or fermented magapu. Re setse re na le tumelo ya gore e ka hella e tsentse batho bolwetse bogolo yang ka gore go tloa go metswako eo ga e tlhomamisiwe ke bape ba botsogo le gore ke bo mmadipoto o na le di-customera tse kae tse e leng gore o se tsa di golahaditse ka motitelo no e leng chibuku powder e tlhaka mathata a matona gape ke gore e tlhakangwa le dilo nako ngwe kgona itlela e tlhakantswe ditapole o bo ipotsa gore ditapole tsone tseo a mme tota nne se tse di latlhilweng. Majalo a titielwa mo malapeng a go tlhalosiwa a na le seabe mo go oketsegeng ga diparo tsa mangwe matlhoko a mo setšhabeng jaaka go itseela dikobo ka dikgoka mo go apiseng toropo a gantsi kobo ka letshoba. Ke 9 mme kana gare ka kera ikopela diatla ka gore still 9 yo ke batho ba e leng gore ba lela di wa tsone wa botswa ko mahelong a maitiso a e leng gore go a bo go rekisiwa bojalwa mme mo go tsibogileng seemo se mma re ne ra nna le diphuthego mo barekising ba bojalwa. La go ntse jalo mapodisa a kgonne go lwantsha kgang ya marekisetswana ma a seng ka molaong ka jaana a ne a gakatsa seemo sa bogodu jwa leruo mo kgaolong. Ne re na le dibutšhara di ka kgoma 8 mo gantsi mo gongwe le lelapa hela o itlhela e le gore ke butšhara mme seemo se mma re ne ra se lwantsha ra ba ra wela ko dibutšhareng tse 5 mo gantsi tse e leng gore di tlhomamisitswe. Mapodisa a tlhalositse ga go tla tswelela ka letsholo la go laola seemo sa thekiso e seng ka molaong ya majalo a harologaneng seemo se go sologelang ka se tla gokotsa le botlhokatsebe jo bo golelang pele mo toropong e ya gantsi. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Ha re tswa dikgantse ka maitlamo a go lere ditlhabololo tsa senaruri mo setšhabeng moepo wa jwaneng o tshwaragane le dikampane tse dingwe tse di dirang ko ba simolositse kago ya matlo a barutabana a le 4 tiro eo e tla morago ga gore matlo a barutabana bao a nakwana a amiwe ke go gosomana ga dipula tse di mašetla ngwaga ono o simologa. Moemela mookamedi wa moepo wa jwaneng Emmanuel Boiteko a re kago ya matlo ao ko sekolong se se botlana sa Matšhana ya akaretsa le kgokelo ya motlakase wa marang a letsatsi. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Moepo wa jwaneng o gatetse pele ka go thusa go tlhabolola metse le mmalwanyana ka maikaelelo a go busetsa mo setšhabeng le go tokafatsa matshelo a batho. Motse wa Matšhana ke mongwe wa e boneng lesego la go thusiwa ke moepo o remeletse thata mo go tokafatseng boleng jwa thuto ka go tlhomamisa gore barutabana ba nna le bonno jo bo lolameng go atla maduo a nametsang. Sengwe gape gone fa ya boele go rola terata ya kgotla se le kgatelopele go araba letlhoko le le ntse le le teng. Our business partners came together and re tshwaragane le dikhamphane tse di direlang mo moepong go thusa ka kago ya matlo a barutabana le 4. Re kgonne go kgobokanya 1,400,000 pula go dira tiro e tla wela mo dikgweding di le 4. is well underway. We expect that they will be done in about 4 months, which should be quite an achievement. Monna go dirlo le gana kwana le boroko jwa bone go ne ka sa ga kgona go itsetlela mona go ing se mo sala apine sa iketla mo ne puso ya patela sa gore e go ba batlela boroko go motseng wa sese so se le gore se tla ka boturu mintle le boturu ba balesa go ya ba tshara lone se yone le gona gore re sole gore ba ka ntsha maduo go belaetse ga ka gore ba tsa mesepele tsa letsatsi. Dimpotse di tla ka nako e maleba go ririfatsa fa bana ba ba kgakala le ditlamelo le bone ba kola boleng jwa thuto go aga isago e molemo. Mme go mo gape gore barutabana ba rona ba gore ga ba tsena ba lapile thuto le yone e be amega ka gore ko ntleng ga go lapa ga go ne ba tsena go le late
mme re lebogela mpho e ya ba Botswana le ba ba berekang le bone re tswa kgakala le Botswana mo sekolong se sa matšhana mme ntse ba tsweletse la ba re neela batho ba mine ba nthusitse ka dikgang dingwe tsa terata ba ke ageletse lobo ga gona sepe se se tsenang le ditlhare tsa me tse di mo kgotleng ga gona sepe se se tsenang dilo tsotlhe tse di kwa kgotleng di a fetoga ke bona ga go lebega gore ke kgotla. Morafe wa motse wa Matšhana o go itlhilwe go tlamela ka tsotlhe ditlamelo tse gore di tswelele di ba solegela mosola ka lobaka. Emmanuel Rapua, BTV News, Matšhana. Lephata la boatlhodi le kago sešwa le ne le phuthile baitsanape go tswa mo makaleng a itshireletso le makalana a maleba go tla ka bano a ka nnang le seabe mo go tlhabololeng molao o tsamaisang dikgolegelo le tshireletso ya magolegwa ke gore Prisons Act. Maikaelelo ke go šagatsa molao o ka go sala morago ditsetlana tsa tlhokomelo ya magolegwa tsa lekgotla la ditšhaba le go netefatsa gore molao o tsamaisana le diphetogo tsa sešwa. A re utlwe ke Lebogela Dipotsane. Lephata la dikgolegelo le santse le dirisa molao o ditsetlana tsa one di thabolotsweng tsotlhela bogelo ka ngwaga wa 1979 hela mo bogompieno mahatsi ka bontsi a dirisa molao o bang ditshwanelo tsa magolegwa kwa pele ga tsotlhe le go taka mananeo a ikago sešwa. I'm up with all wild ideas. Don't say we've never seen it anywhere on the planet Earth. We can't be the model for the world. Ngwa taeletsang go a dirisa. Ha gona lano le pele le tshwanetseng go nyatswa. So we copy what is there and improve it. One would be the psychosocial treatment, referring to all efforts by which the system seeks to batang ditsela tse di maleba tse lephata la dikgolegelo le ka di dirisang go thusa magolegwa go nna le bokgoni ja go emisa borukuthi itebaganya le dikgwetho tse di batamileng go roba molao. Problems that may have led individual offenders to crime. Just to mention that the Botswana Prison Service has a total of 23. Go na le dikgolegelo di le 23 mo Botswana. Re balela le kgolegelo e tshegetsang batho ba ba nnang mo Botswana e se ka ga molaong. Bontsi ja dikgolegelo di na le dikokelo tse di thusang magolegwa ba sa tlhoke go ya kwa nte. Are able to admit patients and 11 health posts. Bomaitsane a pepa ba kopile go takamano a thusang go thathela babereki ba dikgolegelo maelo a go itepatepanya le diphetogo tse di diragalang mo dikgolegelong. In 2022 we introduced the Peace Education. It is a flagship program from the Prem Rawat Foundation. A le lenaneo le le thusang babereki ba dikgolegelo le magolegwa go bereka mmogo ka thokgamo. To promote peace and to live peacefully with others, and it is offered to both staff and offenders. Lephata la dikgolegelo le mo lenaneong le lengwe la go hetola leina e le bontlha bongwe ja lenaneo la dithabololo tsa lehatshe leno morago ga bokopano jwa gompieno go ta rolwa pego e heletseng e tla thusa lephata le go sekaseka diphetogo tse le tshwanetseng go di dirisa go tokahatsa kago sešwa ya magolegwa. Ke Lebogela Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Moparlamenta kgaolo ya Tati West Justin Hunyepa a re go botlhokwa go lemoga seabe sa dikereke mo setšhabeng ka jaana di ema pusonokeng mo ditirong tse di harologaneng. Hunyepa o buile se ka la matlhatso kwa mogantong wa kereke ya Jesus Nation o neng o tshwaretswe kwa motseng wa Vukhwi. Mono wa one e le go dira mokolokotwane wa madi go aga ntlo ya kobamelo tota. Mo parlamente Hunyepa o tsweletsa go etla dikompone le makana a ikemetseng go ema dikerekenokeng mo maitekong a tsone a go itlhabolola a kopa ba lephata la ditsha go thusa dikereke ka go babela ditsha tse ba ka ga mo go tsone go nologatsa kobamelo ya bone mo go felelang go nnile le seabe se se molemo mo setšhabeng. Go tswa kgakala dikereke ke tsone di dira tiro e leng gore e ne tiro e bokete e ga isang tiro e dirwang ke goromente ke puso. Go tswa ko morago kwa dikereke ke tsone tse ne di aga dikolo
na le dikolo tse dintse di agilweng ke dikereke bo Moeding, bo Mathaspe, bo St. Joseph's, bo Our Lady, di dintse dikolo tse di agilweng ke dikereke. Thuto e re e bonang gompieno e simololwe ke dikereke di botlhokwa la thata. Dikereke di tshwanetse di aga ditleliniki le dipatela. Ba leng bode ba e go se go neela dikereke ditsha go to go nne le helo la kobamelo. Dikereke ga go rapelwe hela jaaka ke ne ke tlhalosa dikereke di a ruta di a traina di a nyadisa di dira tiro e botlhokwa hela thata ba se ka ba nnela borakgwebo hela a ba nne le rakgwebo le lengwe le bebagale e le la dikereke. Mogtsamaya sa selegae ba kwa Senegal puso e gololesegileng e ka ga tlase ga kgalo ebile e kaiwa fa e le ka ga tlase ga kgatelelo kwa lefatsheng la Senegal mo pusong e ntšha go tlhalosiwa fa ditsheko tsa batho ba ba neng ba bua kgotsa ba kwala magatla a bone di tsweletse ka go oketsega kwa lefatsheng leo. Mošeng jaana mmegadikgang ko o ne a tlhatlhelwa morago ga go botsolotsa ka tsamaiso ya molao ya go fa palamente dikoloi. Puso e ntšha e supiwa ka monwana ka gonne ba kgala puso e hitileng gore ne sa letlelele puo e gololesegileng ebile tautona wa ko ba Soro Faye o ne a tswa mo kgolegelong beke tse pedi pele a fenya ditlhopho ngogola. Se ke di tshwereng di wela gone ga motho wa gaetsho amogela sethiki ya gakwa ka tsa metshameko. Motswetso tla ke go lebogela gore bontsona le rena mo karolong ya Botswana Connect o sa tswang go heta ke kgaitsedi ya ke gone ra bantheng ka la ka tšhane ana gona la dikgang tsa rona tsa Setswana tsa nako eno ke bidio hela go te sethiki ya gakwa dikgang tsa rona tsa re dikgantshwane tsa monogae tsa motshameko wa bowling Mpopi Pelemo le Modisa o Tsile Mphotho ba re ba dirile dipaakanyo tse di maleba go ya go phadisana go fa phadisano e mashetla le go ntsha maduo a bonalang jaaka ba ya go emela lefatshe leno kwa kgaisano ya World Bowls Championships e yang go simolola mo tsatsing la botlhano wa beke eno kwa lefatsheng la Australia. A rutlwe go Motsosefako. Batshameki ba emeletse ka la bobedi go lewa kwa Australia go ba supang ba ikemiseditse go lwa ka gothe le go fetsa mo maemong a kwa godimo. Tata ke le tswame ke gore ke wine tota because I know ke se ke feel di green tsa ka kwa kere. Now I've been there before, so tota ke sa gore ke go ipaakanya teng hela batshameki ba ka kwa because they've been doing this thing for a long time. Bontsi ba bone ba ntse ba tsena dilo tsa ke lebeletse batshameki ba ka kopana le bone bontsi ba bone ke ba ntse ba tsenela di champs of champs. So na ke la nthe ya go etsaela matheke tsa gore ke na le advantage because ke se ke tshamekile go mabaleng a bona ke le go Gold Coast ka 2023 for the World Championships. So ke sa gore tota ke go ipaakanya le ke ipaakanya tota ga ke a tshoga ke sa gore ke siame tota ya ke tsa gaming nga ka ita, so I'll be just relaxed for now. Ga ke na pressure ga ke itse go mo ke tsena ka go ke ta utlwela dipata gona pressure ya ke tsala re ke itshwanela le tournament ke a go etsaela ka tournament tse dingwe tse gore se ke itsenya pressure ya la go no go ntsa ke ta utlwa ka practice gape ke tsena kwa 2 days before gore ke go itse go tloela one mabala a teng ale ka haleng fast ka teng game tsa nthatse ke go ina game tsa nthatse di simololang tse 4 ta e bona ke so Pele mo Lemphotho ba iponetse phata kwa kgaisanong eo morago fetoga ba fenyi ba kgaisano monogae ya National Singles e neng e tshegeditswe ngwaga o fetileng. Re ke ntse ke tshameka di tournament tse di konte tsa South Africa go di greening tse le gore ga di tshwanetse rona ka kwane di fast ke gona le tsa ka kwane ke tsela gore di tsamaelana le tsone tsa ka kwa tsele, so ke bona go adjust hale le hale. So re ntse re ipaakanya sentle thata na ke ntse ke ipaakanya sentle thata gore ke nna ko jwaneng, so ke practice sentle kwa ke read assessments ke ntse go sena tournament e ke imisang gore ke kgone go prepare sentle. Even last weekend re le ko Mafikeng
relay tournament so it was part of my preparations. Like practice 2 days practice, the 19th and the 20th. So tournament o tore simolola ka di 21 up to the 25. So nako ya go ipaakanya ntsi tota ke 2 days ya ka bo re khona go fila mabala a bona because ga go tshwana kere a rona la fast a rona bitha go ra bo ketenyana bona fast, so ra loka go adjust a re tsena gone go maletsi ngwana mabedi a Kgetseno Champion of Champions e tla tshegetswa ko mabaleng a Tlabaham ko toropong ya New South Wales go simolola Lwetse a le 11 go tsena a le 25. Khomotso Sefako, Btv Sport, Gaborone. mme motswana wetso fa re gatela pele lekgotla la Botswana National Sport Commission ke gore BNSC le beile monwana tumalano le University ya Edith Cowan kwa lefatsheng la Australia. Tumalano eo ke ya go romela batshameki ba katisi ga mmogo le batsamaisi ba metshameko ba monogae kwa lefatsheng leo go tsenela dithuto ga mmogo le ithutuntsho mo go tsa metshameko. Tshegofatso Badubi o rulagantse dintlha. Tumalano e ke go tsweledisa le go tokagatsa lenaneo la lekgotla la Botswana National Sport Commission la dithuto tse dikgolwane kgotsa Elite Scholarship Program le le diretsweng batshameki ba katisi ga mmogo le batsamaisi ba metshameko mo nogae go ikoketsa dithuto le go godisa metshameko ka go harologana. Re tabo re lebile mo go gone gore re simolle go romela bana ka dipalo tse di rileng go university-ing ye. Ha odimo ga mo loeto la rona le diragetse jalo mo malatsing a di 2 go ithala di 5 tsa September ka beke e leng gore Edith Cowan University ba ibitsa yalo ba the Africa Week. Mme re ithetse le gore re kgonne gore re dire tumalano le bone re be monwana e go bitswang go Memorandum of Understanding o e leng gore wa go covera gone go romelwa ga bana ba metshameko ya rona kana di athlete tsa rona go ithutuntsha kana go oketsa boitsanape jwa bone. Guideline tsa rona tsa Elite Scholarship re le Botswana National Sport Commission kana DTEF le DTEF our partner ga re thopele di athlete the program of study. Rona se re se thopang ke se kwele gore se lebagane le sport se leng gore the athlete o mo go sone. University ya Edith Cowan e tumile thata ka go dira bonte mo metshamekong ya netball, karate, mabelo a dibaesekele gareng ga e mengwe e bile mo nakong eno e setse e na le baithuti ba Batswana ba le 4 gareng ga bone le sedintja ya gae wa netball le katlego ditogolo wa mabelo a dibaesekele. Mo nakong eno lekgotla la BNSC le tsweletse ka dipuisano le di-university tse dingwe lehatshe ka bophara. Ka jalo re lebile mahatshe a o thehela gore bana le boitsanape jo bo haudingwana mo sporteng sehe e be re leka go identify tsone di-university tse leng gore le tsone ka go harologana ga tsone di na le boitsanape jo bo botoka in which code. Mme ano re tabo re simolla re kopa tsone di Memorandum of Understanding with different universities and in different countries re bo re ra go di signa re bo re simolla gore re romele bana jaanong go ileng gore re dumela gore ba go nna botoka mo sporteng sa bona. Jaanong gompe go re tsaya boikarabelo jwa gore re go make sure gore bana ba ya go di university tse ileng gore ke rona re recommend on the universities instead of the kids or the athletes recommending the university. Monongwaga go rometse batshameki ba le 10 ka lenaneo la Elite Scholarship mitumelano e ntšha e ta simolola ngwaga o tang. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Mejana fartsana mo go tsa mabelo motabogi wa monogae wa lebelo la 800 meters ke tlhobogile ha Ngura o sa tswa go iponela phatla kwa se ka makgaola kganyeng a lebelo la 800 meters morago ga go fetsa lebelo la hit 1 mo maemong a boraro ka nako ya 1 minute 45.02 seconds fa Tshepiso Maselela ene a feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 1 minute 44.74 seconds. Ngura o feditse morago ga Jamel Sejati wa lehatshe la Algeria yo tabogile mo nakong ya 1 minute 45.01 seconds. Mme maemo a ntlha a tserwe ke David Barroso wa lehatshe la Spain yo ena a feditse mo maemong a 1 minute 44.94 seconds. Tlabe re ntse re beile leitlho dikgang tseo tse di tswang ka ko Tokyo, Japan ka go leng gore the World Championships di tsweletse gone ka ko motswedi wetso tswela ntse ona le rona mo Botswana Television News Channel ele karolwana ya Botswana Connect.
Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you are abused.